Igoma ubu turi kuvugana ikibuga cy'indege cya Goma uyu munsi kiragwaho indege. Uyu munsi uyu turi kuvugana kuri uyu wa kane ikibuga cy'indege cya Goma kiragwaho indege. Kiragwaho indege iraza kuba izanye umukozi wa UN. Hanze mbibereke neza. Ndetse n'ubu turi kuvugana ibintu byose bitari bimeze neza muri kiriya kibuga cy'indege biri gutunganywa kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kibe cyatangira gukoreshwa, ariko birumvikana ni mu bikorwa bya UN kugira ngo bibashe kugira uburyo bishyirwa mu bikorwa, niba ari n'ibikorwa by'ubutabazi bindi nabyo byitabweho. Ariko mukibaza muti iki kibuga cy'indege niba hari indege igiye kukigwaho ubwo n'izindi ntizakigwaho. Reka tubanze turebe uyu ninde rero ugiye kugwa kuri iki kibuga cy'indege. Ubundi ni yitwa Vivian Van de Per. Vivian Van de Per. Vivian Van de Per ni umurepresenta udasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU, ubwo ni Antonio Guterres. Uyu nguyu rero par l'intérim arrivera à l'aéroport de Goma par voie aérienne jeudi matin, marquant une étape opérationnelle importante après une interruption prolongée de l'accès aérien à la ville depuis janvier 2025. Bidasubirwaho ikibuga cy'indege cya Goma uyu munsi kiragwaho indege. Mushobora kubyumva wowe ugahita ushaka guhita ubyumva vuba ngo cya kibuga kirafunguwe, which is good. Kirafunguwe. Reka tuvuge ko iyi ndege idashobora kuba yonyine, ashobora kuza n'izindi zikaba zahagwa zizanye abasirikare ba UN bazaza gucunga ibijyanye na CSRF, bazanye byenda ibyo bikorwa by'ubutabazi simbizi. Ese mwari muzi ko iki kibuga cy'indege cya Goma kiramutse gikomeje gukora n'indege zitwaye abasivile zigatangira kuza zikahagwa, abaturage bakaza baje mu ndege bagakora ubucuruzi cyangwa se bakarangura ibyo bashaka kurangura hariya bakongera bakagenda, immediately cyaba ari igihugu mu kindi. Ahubwo ni kimwe mu bintu byo kwitondera na leta ko igomba kwitaho. Igomba kumenya papasi y'aba bantu bagomba gukoresha ikibuga cy'indege n'uburyo gikoreshwa, kuko ndababwiza ukuri ko kiriya kirere kigenzurwa na AFC 23. Natangira kuzaho indege rero zitwariye abaturage, ubwo n'ubuhahirane bw'abaturage bavuye mu bindi bice na Goma karaba kabaye, ubuyobozi buraba bukomeye, ubuyobozi buraba bukomeje, ndetse biraba biri gushimangira igihugu mu kindi. Babaza Kongo kubijyanye na FDLR n'ukuntu izakemura ikibazo cya FDLR, ukabona Kongo nta kishaka kubikoraho. Ndetse ejo Patrick Muyawe yaratangaje ngo ku kibazo cya FDLR ngo twebwe ngo uruhande rwacu twararurangije, ngo ibisigaye ni mensonge, ngo ubundi ngo FDLR ngo ntayo. Donc ubu kugeza uyu munota papa mensonge Patrick Muyaya aracyavuga mu ijwi mu izina rya leta ya Kinshasa ko FDLR itabaho. Uko FDLR igomba kurwanywa na Wazalendo n'umutwe witwaje intwaro, ikibazo Tshisekedi yarazi ko ngo ari abapatriote ngo bagomba kumurwanira bakanamutsindira, ndetse ngo bari kwitwara neza. Ariko papa Amerika iratangaza ko bari abantu bitwa abazalendo, Wazalendo bita abapatriote. Amerika iratangaza ko bari abagomba kuvaho. Ngibyo reka membiretse nabonye abakongomani mu minsi yashize Eric Prince papa. Eric Prince arahari. Eric Prince akoresha aba mercenaires. Ariko reka nkubwize ukuri, ubaye uri umukongomani ukizerera mu ba mercenaires ngo bazanwe na Eric Prince, nge ntabwo nabigira ikibazo, ahubwo nakugira inama nti komeza wizerere mu ba mercenaires. Gusa nkaguhumuriza ngubwira nti nta kintu na kimwe bazagukorera uretse kuzajya ubabona bari kubatambutsa babwira ngo mugende mu rugo iwanyu, mutahi wanyu. Mutahi wanyu. Nta kindi. Uratekereza ko mu mercenaire ashobora kuza akajya muri iriya misozi ya Uvira akayikaba akayirwaniramo ibintu bikagenda neza? Ubwo bazaza bakoresha izo drone. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka mfate uyu mwanya nongere mbashimire cyane kubw'umwanya wanyu namwe mufata mukurikira ibiganiro byacu. Ni bisanzwe rero twabateguriye ikiganiro cyacu nguko musanzwe mubimenyereye. Giye rero bategurira ikiganiro nkanakibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese mukomeje gukora subscribe, like, comment na share ku biganiro byacu maze tugakomeza kubana. Icyo nabanza kubabwiraho cyo nuko bisegura kubera ko ntago meze neza mu bintu bitameze neza mwihangane n'uburwayi, ariko ntabwo biri butubuze gukomeza kugerageza gukora akazi nkuko bisanzwe. Amakuru kuyabahereza rero ni ibintu byiza cyane kandi by'ingenzi kuko tubizi neza ko namwe muba muyategereje muri benshi. Uyu munsi rero nabateguriye iki? N'ubundi turi bugaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bimaze kuba byinshi cyane, bimaze kurenga n'ubwenge bw'abayobozi bose bo muri Kongo, kuko ibyo babaga bategereje byose cyangwa ibitekerezo byabo byose biri kuza bigenda bikanga kandi bikanga ku munota wa nyuma bagendaga babibona nk'ibintu ahubwo biri ku musozo birangira. Bijya gutangira mu minsi mikeya nk'ibiri ishize, abakongomani bari bicaye bategereje amakuru bari gushyira hanze ko ari kuvuga ngo mu masaha make u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano. Mu masaha make u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano. Mu masaha make perezida w'u Rwanda agiye gufatirwa ibihano. Babikomoraga kuki? Babikomoraga ku nama ya Kongere ya Amerika yagombaga kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama igize gutya irabaye, abakongomani bose bayitegereje, nta wigeze aryama. Yewe reka nanjye nishyiremo kuko sinaryamye, nari nkurikiye ikiganiro uko bari kugenda babivugaho nubwo ntari meze neza. Ikiganiro kiraba we baraganira bagenda batanga ijambo kuri buri muntu, bari bahamagaye abatumirwa batatu bari kuvuga mu by'ukuri uko babona ikibazo nuko bacyumva. Byaje kurangira bitunguranye, birangira bya bindi byari ibihano Kongo yari yiteze ngo biraza gufatirwa u Rwanda, ngo biraza gufatirwa perezida w'u Rwanda, biza kurangira ahubwo ba bantu bagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igifite akazi kenshi ko gukora, ndetse ko hari n'ibyo yasinye nayo igomba gushyira mu bikorwa. Bayibutsa ko itagomba kujya buri gihe ihora ivuga ngo u Rwanda ngo nirwo rudashyira ibintu mu bikorwa, nirwo rudashyira ibikubiye mu masezerano mu bikorwa. Noneho bakabaza Kongo bati wowe se ni iki washyize mu bikorwa? Kongo nayo ikabura icyo yashyize mu bikorwa. Naho Kongo yizeye iki? Kongo yizeye ko abo banyamerika babizi neza ko basinyanye nayo. Mu kubimenya rero ko babizi ko basinyanye nayo, Kongo yo izi ko ibibazo byose bazaza bavuga ngo Kongo niyo iri kurengana, niyo myumvire ya Kongo. None ukibaza ese Kongo kitekereza ibyo ngibyo kandi bizi neza ko mu masezerano yasinywe ku mpande ebyiri u Rwanda na Kongo, amaherezo azaba yahe? Babaza Kongo kubijyanye na FDLR n'ukuntu izakemura ikibazo cya FDLR, ukabona Kongo ntacyo ishaka kubikoraho. Ndetse ejo Patrick Muyawe yaratangaje ngo ku kibazo cya FDLR ngo twebwe ngo uruhande rwacu twararurangije, ngo ibisigaye ni mensonge, ngo ubundi ngo FDLR ngo ntayo. Donc ubu kugeza uyu munota papa mensonge Patrick Muyaya aracyavuga mu izina rya leta ya Kinshasa ko FDLR itabaho. Namwe nimumbwire nimba hari umuyobozi muri Kongo nona ugitekereza agatinyuka akavuga ko FDLR itabaho, yarangiza muri Washington bakaba bari kubabwira ko bagomba gusenya FDLR, bakaba bumva ko bafite icyizere mu masezerano basinye, ariko bakakigira batashenye FDLR. Ejo bundi rero barabibukije barababwira bati nibyo u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko u Rwanda ruzajya gukuraho ingamba z'ubwirinzi namwe nka Kongo mwamaze gusenya FDLR. Ibyo Kongo bya biganiro bya Kongere ya Amerika, hari umugabo witwa Neema Wira w'umwirabura w'umunyamerika, we bari bazi ko yicaye hari umukongomani agiye kubavugira, we yaraje arabihuhura arabwira ati Kongo nta buyobozi, Kongo ni ruswa, Kongo abana bakoresha abana mu birombe, Kongo arayifata yigira poto aravuga ngo Kongo hubwo igomba kubanza ikicara igashyira ibintu byayo ku murongo, nta kintu na kimwe ifite neza, nta kintu kiri ku murongo, ku buryo none nakuvuga ngo ugiye kwiyangaje gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo wageraho kubera ko nta kintu na kimwe kiri ku murongo. Ibyo byose n'abakongomani bagomba kubimenya bakagira icyo babikoraho, ndetse na za African Union zikaza zikaintervena kugeza Kongo ishyize ibintu byose ku murongo. Abakongomani bahise ko bifata ku myanya ndangakumiro, bifata ku munwa, baravuga ngo uyu munyarwanda nuwahe, ngo uyu muntu ninde wamuzanye. Donc hari ikibazo kiri ku ruhande rwa Kongo. Umuntu wese uvuze atashyigikiye ibyo Kongo yumva ishaka cyangwa yifuza,
ntabwo aba akiri umukongomani, ntabwo aba akiri umunyamerika, ntabwo aba akiri uwa hehe na hehe, oya, ahita ahinduka umunyarwanda. Ibyo bintu bituruka he? Kubera iki? Leta ya Kinshasa muri iyi minsi yari yazanye propaganda yo gukoresha ibinyamakuru za TV5 na za RTV5 na za Reuters, bakazikoresha bavuga uburyo bari gutsinda ndetse ngo ibintu bimeze neza kuri fro bari imbere. Ayo yose akaba na makuru ari kuza ayobya uburari. Abandi bakaza bavuga muri ibyo bitangazamakuru maze kubabwira uburyo ngo u Rwanda rutajya rwubahiriza amasezerano namwe, ariko bikaza bitagaragaza ko FDL ribaho kandi ari ikibazo. Bakaza bagaragaza ko leta ya Kongo ibintu byose yabishyize ku murongo, nta na kimwe irakora uretse kubivuga gutyo gusa. Mu magambo make, leta ya Kongo yari yarafashe ibintu ikimara gusinyana na Amerika, ishaka kubifata nk'aho ibintu byarangiye ndetse ko birangiye, itsinze, amabuye y'agaciro ya Kongo igobotse, umutekano ubonetse. Nshuti zanjye, ubu turi kuvugana abakongomani nabonye batangiye kwisubiraho, batangiye no kuvuga ibihabanye na bya bindi. Ubu none muri Kongo bamaze gutangaza bati, mwebwe Amerika namwe tumaze kubavumbura, mushobora kuba muri kudukinisha. Ubu none turi kuvugana, niba mudakemuye ikibazo cyacu twaje tubagezaho kugira tubahe amabuye y'agaciro, mwibuke tone 100 za cuivre zamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko icyo bo bitaga amahoro n'umutekano nta n'agatonyanga kabyo karabageraho, nta kantu na kamwe barabona. Amaherezo rero araza kuba yahe. Kongo iravuze iti noneho Amerika namwe twabavumbuye, mushobora kuba muri kudukina umutwe, ibyo twabasabye si byo muri kudukorera, tugiye gushaka abandi ba partenaire. Bigenze bite rero kugira ngo Kongo itangire kuvuga ko igiye gushaka abandi ba partenaire bo guha amabuye y'agaciro ngo bayambura Amerika, kuko Amerika nta kikoze? Kongo yifuzaga iki? Kongo yifuzaga ko bahereza Amerika niyo bayihereza cyangwa cy'ubutaka bwose bwa Kongo, ariko Amerika ikaza igakubita AFC 23 ikabakura hariya. Ukwibeshya kwa Kongo rero kwari gushingiye ku kuba bo bari bazi ko Amerika izimanurira abasirikare bayo n'ibikoresho bya Amerika inwehe. Ibyo ngibyo ntibishobora gushoboka. Erega niba ushaka kureba neza imikemurire y'ibi bibazo, uzagendere buryo ikibazo cya Ukraine cyakemutse. Nusanga Amerika yarohereje ingabo zayo muri Ukraine, uzamenye ko ubwo yazohereza no muri Kongo. Nusanga Amerika itaratinyutse kohereza ingabo muri Ukraine ari muri Ukraine, gutekereza kuzizana hano muri Kongo, ebana no kwikira igito gaseka, n'ubuyobe udashobora no gutekereza uburyo watekereje kwinjira muri ubwo buyobe. Ibyo ngibyo reka membiretse. Nabonye abakongomani mu minsi yashize, Eric Prince papa. Eric Prince arahari. Eric Prince akoresha aba mercenaires. Ariko reka nkubwize ukuri, ubaye uri umukongomani ukizerera mu ba mercenaires ngo bazanwe na Eric Prince, nge ntabwo nabigira ikibazo, ahubwo nakugira inama nti komeza wizerere mu ba mercenaires. Gusa nkaguhumuriza ngubwira nti nta kintu na kimwe bazagukorera uretse kuzajya ubabona bari kubatambutsa babwira ngo mugende mu rugo iwanyu, mutahi wanyu. Mutahi wanyu. Nta kindi. Uratekereza ko umumercenaire ashobora kuza akajya muri iriya misozi ya Uvira akayikaba akayirwaniramo ibintu bikagenda neza? Ubwo bazaza bakoresha izo drone batangiye kuzitwikiraho ibirindiro byazo biri n'ububiko. Ibyo rero ni ibintu nyine abantu bagomba gukomeza gutegereza bakareba. Kinshasa nubwo bwose kandi nanone bimeze bitya, Kinshasa yamaze kwemera ibiganiro biri no gutegurwa, ariko Kinshasa ndishaka kubyatura mu kanwa. Kubera iki ndashaka kubyatura mu kanwa? Niyi bivuze bayibaza ibibazo byinshi kubijyanye n'ibyo biganiro itekereza cyangwa sivuga. Kubera ko Kinshasa iravuga ati ibiganiro turabyemera, ariko ibiganiro byitwa inclusive, bivuze ngo bigomba kuba birimo abantu bose, abavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuko bitabaye bityo byaba exclusive, hari ababa batarimo. Leta ya Kinshasa rero ibiganiro atariko rero ne inclusive, yego ariko hari abatazaboneka. Ubuse biracyari inclusive. Uwo ninde ubivuga? Ni Patrick Muyaya. Uwo ninde ubivuga? Ni Tshisekedi. Ariko turabazi, ubu none bari kuvuga ngo ibiganiro turabyemera, ariko harabo tutazemera ko bazazamo. Ejo bazaza bavuge bati okay, nimba ari uko bimeze, ubwo ibiganiro turabyemeye, nabo bazaze. Ejo bundi ntimuzi ko bavuze ngo ibiganiro n'ibinabanga bizaba byose bizabera Kinshasa.
ibyo nabyo reka tubyemere. Ejo bundi nibijya kuba muzajya kumva mwumve baravuze ngo biraza kubera i Rwanda kugira ngo naba bandi badashobora kugera muri Kongo bafite ibihano nabo babashe kwitabira ibyo biganiro. Ubone Kongo irabyemeye. Nuvuga ngo inzira yabo yo kumva ibintu n'inzira yabo yo kwemera ibintu ntabwo bajya aho ngaho ngo batobore babyemere. Ndetse Kongo yatangiye gushinjwa ibinyoma byo kutagaragaza amakuru ya nyayo yuko ibintu bihagaze, ahubwo bagakora propaganda, ibinyamakuru bikaza bikavuga amakuru na ba Patrick Moya bagatangaza yandi makuru yo kuyobya atariyo, kugira gusa ngo bakomeze guhereza courage abaturage ba Kongo no mu bundi buryo. Kugeza ubwo ubu turi kuvugana muzi uburyo leta ya Kinshasa yari yizereye muri Wazalendo, ariko Wazalendo muri bya biganiro byo muri Kongre ya Amerika, Wazalendo bavuze ko nayo ni umwe mu mitwe igomba kurwanywa. Turi kumwe uko FDL igomba kurwanywa na Wazalendo n'umutwe witwaje intwaro. Ikibazo Tshisekedi yari azi ko ngo ari abapatriote ngo bagomba kumurwanira bakanamutsindira, ndetse ngo bari kwitwara neza. Ariko papa, Amerika iratangaza ko bari abantu bitwa abazalendo, Wazalendo bita abapatriote. Amerika iratangaza ko bari bagomba kuvaho bagasenywa bikarangira. Mu mitwe yitwaje intwaro igomba gusenywa na Wazalendo irimo. None muzi byabaye, Wazalendo yatangaje ngo biriya bintu byose bari gukomeza bagenda baganira ngo bya CCLF no kugira gute. Wazalendo yasitangaza ngo twebwe nka Wazalendo ntabwo bitureba. Bati twebwe nka Wazalendo ntabwo bitureba. Namwe mumbwire ukuntu Wazalendo bitabareba. Bivuze ngo ubu none turi kuvugana ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Hari ibintu Wazalendo bati twebwe izo nama nibizavamo bya CCLF twebwe ntabwo tuzabyubahiriza. Ariko ni mwibuke UN igiye kudeploying ingabo hehe muri Uvira, zizajyamo hagati ingabo za Kongo n'abari Wazalendo na za FDNB bakavamo, nimba banarimo bakagenda. Igoma ubu turi kuvugana ikibuga cy'indege cya Goma uyu munsi kiragwaho indege. Uyu munsi uyu turi kuvugana kuri uyu wa kane ikibuga cy'indege cya Goma kiragwaho indege. Kiragwaho indege iraza kuba izanye umukozi wa UN. Hanze mbibereke neza. Ndetse n'ubu turi kuvugana ibintu byose bitari bimeze neza muri kiriya kibuga cy'indege biri gutunganywa kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma kibe cyatangira gukoreshwa. Ariko birumvikana ni mu bikorwa bya UN kugira ngo bibashe kugira uburyo bishyirwa mu bikorwa, niba ari n'ibikorwa by'ubutabazi bindi nabyo byitabweho. Ariko mukibaza muti iki kibuga cy'indege niba hari indege igiye kukigwaho ubwo n'izindi ntizakigwaho. Reka tubanze turebe uyu ninde rero ugiye kugwa kuri iki kibuga cy'indege. Ubundi ni yitwa Vivian Van de Per. Vivian Van de Per. Vivian Van de Per ni umurepresenta udasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU, ubwo ni Antonio Guterres. Uyu nguyu rero par l'intérim arrivera à l'aéroport de Goma par voie aérienne jeudi matin, marquant une étape opérationnelle importante après une interruption prolongée de l'accès aérien à la ville depuis janvier 2025. Bidasubirwaho ikibuga cy'indege cya Goma uyu munsi kiragwaho indege. Mushobora kubyumva wowe ugahita ushaka guhita ubyumva vuba ngo cya kibuga kirafunguwe. Which is good. Kirafunguwe. Reka tuvuge ko iyi ndege idashobora kuba yonyine, ashobora kuza n'izindi zikaba zahagwa zizanya abasirikare ba UN bazaza gucunga ibijyanye na CCLF, bazanye byenda ibyo bikorwa by'ubutabazi simbizi. Ese mwari muzi ko iki kibuga cy'indege cya Goma kiramutse gikomeje gukora n'indege zitwaye abasivile zigatangira kuza zikahagwa, abaturage bakaza baje mu ndege bagakora ubucuruzi cyangwa se bakarangura ibyo bashaka kurangura hariya bakongera bakagenda, immediately cyaba ari igihugu mu kindi. Ahubwo ni kimwe mu bintu byo kwitondera na leta ko igomba kwitaho. Igomba kumenya papasi y'aba bantu bagomba gukoresha ikibuga cy'indege n'uburyo gikoreshwa, kuko ndababwiza ukuri ko kiriya kirere kigenzurwa na AFC 23. Natangira kuzaho indege rero zitwariye abaturage, ubwo n'ubuhahirane bw'abaturage bavuye mu bindi bice na Goma karaba kabaye
ubuyobozi buraba bukomeye, ubuyobozi buraba bukomeje, ndetse biraba biri gushimangira igihugu mu kindi. Ibyo nuko bimeze. Uyu muyobozi rero akaba yishimiye kuza kugera i Goma. Murumva ko UN ntabwo iri kugigoma kuhakura AFCM 23, iri kugigoma kuganira nabo no kureba uburyo bakorana ibintu bakabishyira ku murongo. Mwabantu mwe, hari abantu bazisanga bameze nk'ibirondwe biri ku ruhu, inka yarariwe kera. Ibi bintu duhora tubivuga. Ikindi nabonye bari kuvuga ngo muri uku kwa kabiri ku matariki 18 abahuza bategetse ko imirwano igomba kuba yahagaze hagati ya AFC 23 na leta ya Kinshasa. Bivuze ngo ubwo ngubwo barasaba ko buri ruhande rwagumaho ruri. AFC 23 ikaguma hiri, leta ya Kinshasa ikaguma hiri, ingabo za UN zikajyamo hagati, hagashyirwaho itsinda rishinzwe kureba uburyo agahenge kubahirizwa, bakareba ndetse n'uruhande rutari kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'agahenge. Noneho namwe muze kureba, namwe tuze kuganira neza twitonze, turebe nimba ari uko nguko ibintu bimeze. Ubwo igihe kizagera bazaze banavuge bati noneho twaraganiriye, hari ibyo twakoranye, AFC 23 nimuve hano. Nabonye Patrick Muyaya avuga ku bijyanye na dialogue, ku biganiro inclusive, akavuga ati ibiganiro inclusive nibyo bizaba, atariko nta biganiro na bimwe bizigera biba ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo, hatarajyaho ubuyobozi bwa leta, ibintu byose bikimeze bityo. Donc nyine ugasanga ni indirimbo imwe, ni ibintu bimwe bahora barepeta bashaka kuvuga. Ushobora kwibaza amasezerano yose yasinywe ataragize ikintu ageraho, kandi yose urebye yararimo ikintu cyitwa cya CCLF. Ngubu uhereye mu 2024, uhereye mu 2024 hasinywe amasezerano atagira umubare. Kamberetse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 2024 habaye, reka duhere 2025 mu kwezi kwa gatandatu habaye accord de paix ou déclaration de cessez-le-feu ont été signés. Mu kwezi kwa gatandatu 2025 honyine hari amasezerano agera kuri 6 ya cessez-le-feu yasinywe. Iya mbere yabaye déclaration du cessez-le-feu du gouvernement congolais et de l'AFC M23 yabaye ku itariki 23 z'ukwa 4. Impande zombi zarabitangaje bya cessez-le-feu. Andi masezerano ya kabiri habaye déclaration de principe de Washington du 25 avril, nayo harimo ikintu cya cessez-le-feu. Andi ya gatatu ni accord de paix de Washington du 27 juin, amasezerano y'amahoro ku itariki 27 nayo yavugaga ko agomba kubaho cessez-le-feu. Amasezerano ya kane ni déclaration de principe de Doha du 19 juillet, mu kwezi kwa karindwi ku itariki 19 déclaration ya Doha nayo yaririmo cessez-le-feu nta yabaye. L'accord cadre de Doha du 15 novembre angayo kwa 12 ejo bundi 2025 ku itariki 15 nayo yararimo cessez-le-feu ntihigeze yubahirizwa. Ayandi ni les accords de Washington du 4 décembre, amasezerano ku itariki 12 ejo bundi umwaka ushize, nayo nta kigeze kivamo, nayo yavugaga kuri cessez-le-feu. None barakomeje ibiganiro bivuye aho hantu hose, bigarutse muri Angola byari byarahereye, naho baracyaganira ku kintu cyitwa cessez-le-feu. Ariko ibyo bintu byose bikaza bivuga ngo cessez-le-feu irangizwa ngo uruhande rutubahiriza ni AFC 23. Mwabantu mwe, ni ryari musiba kumva ibitero by'amadrone byo ku ruhande rwa Kinshasa? Ibi byose rero nibyo Kinshasa iri kwibutswa ko yasinye amasezerano menshi akubiyemo cessez-le-feu, ariko bagakomeza bakagaba ibitero mu baturage. Ubu turi kuvugana imirwano yongeye yubuye za Minembwe, batangiye kuhagaba ibitero bibi cyane bimeze nabi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko leta ya Kinshasa kuva yamaze no kubwira Amerika ko nikomeza kugenda yirangarana gutya iribuze kuva muri ariya masezerano, yamaze kubona ko aya masezerano yose igenda isinya adashobora kuyisubiza ubutaka yambuwe. Yo igatekereza ko gukomeza intambara ari byo bishobora kuyisubiza ubutaka yambuye, ariko ntabwo ijya ibikora ngo ibigereho.
ntabwo ijya ibasha kwisubiza ubwo butaka. Icyo rero kikagenda kikaba ikibazo gikomeye cyane ndetse kinabangamye, gituma leta ya Kinshasa itagera ku musaruro w'ibyo yifuza cyangwa se uko yifuza kubikora ngo abe ariko bigenda. Ikagenda rero ibibona nk'imbogamizi, bigatuma igenda ijarajara. Ubu rero Kinshasa byarayiyobeye. Ngira ngo murabizi, ejo bundi bari bagiye gutanga andi mabuye hariya i Dubai, bagiye kuyatangayo. Urabizi ko baherutse muri za Azerbaijan. Ibyo byose nuko bimeze. N'ahandi bagenda bumva ko bagenda ngo bagatanga ayo mabuye, bakabahereza izo ntwaro, bakaza kubafasha kurwana n'ibiki. Murabizi abanya-Israel baraje, abacancuro barahari, ibintu byose nyine no gupfundikanya, ariko bikarangira nta kintu kizima bagezeho. Ku buryo noneho kugeza kuri uyu munota, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana noneho yamaze gutekereza ikindi kintu gikomeye cyane. Ikintu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatekereje gikomeye nuko yahisemo noneho gukorana n'igihugu cya Iran. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Iran ubu ngubu bamaze kugirana amasezerano. Hano hari amakuru avuga ko l'Iran et la République démocratique du Congo réaffirment un partenariat diplomatique fondé sur le respect mutuel. Iran na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeranyijweho ku mikorere n'imikoranire mu bya diplomasi ishingiye mu cyubahiro n'ubwubahane. Ikindi, à l'occasion du 47e anniversaire de la révolution islamique d'Iran, célébré le 11 février à Kinshasa, l'ambassadeur d'Iran en RDC, Amir Hussein, a mis en avant la solidité des relations entre Téhéran et Kinshasa, établie le 11 février 1972. Ahangaha rero barishimira ku nshuro ya 47 anniversaire bagize iki gihugu kitangiye kuzana impinduramatwara mu gihugu cya Iran. Bikaba byarabaye rero ku itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri mu 1972. Ubwo rero Iran nayo na Kongo bakaba batangiye nyine gukorana mu buryo budasubirwaho. Bati nous célébrons aujourd'hui également le 54e anniversaire de nos relations diplomatiques à rappeler la diplomatie, le diplomate devant des membres du gouvernement congolais, des chefs de missions diplomatiques et des représentants d'organisations internationales. Selon lui, ces relations ont été guidées par la volonté commune de leurs dirigeants politiques et les poser sur les principes partagés du respect mutuel de l'indépendance et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero Iran na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baragaragaza ko nyine imikoranire yabo igomba gushingira ku kubahana hagati y'ibihugu byombi. Urumva rero ko ubwo ntimuzatungurwe no kumva ejo n'ejo bundi Kinshasa yageze za Tehran, ubwo naho izaba ifite izindi mbaraga iri kujya gushakayo. Mu gihe rero ibintu bikimeze gutyo, nanone andi makuru akomeje kugenda acicikana ni uburyo ibintu muri Kongo nyine bikomeje kugenda biba bibi, kugeza ubwo guverinoma ya Kinshasa yamaze kubona yuko ngo ibintu biri kugenda biyihindukiriraho. Ubu Kinshasa ntabwo ikiri kwizerera muri Joao Lourenço, ngo ni umunyamerika, ni inshuti ya Amerika, ngo kandi Amerika iri kubarerega ngo bashobora kuba ari nabo bari kumutuma kuza kubwira Tshisekedi ibintu by'ibiganiro. Umbabarire ngiye sinzi ukuntu abakongomani bagenda bahindagurika. Icyo ni kimwe. Ubu nonaha abakongomani ntabwo bakiri ku murongo no ku ruhande rwa Amerika n'iriya kongere yayo bari bizeye, mu gihe bo bari bizeye ko u Rwanda na perezida w'u Rwanda ngo bagiye gufatirwa ibihano. Ahubwo Kongo bahise ko bayijugunya mu bigori, ibiguye mu matsa yibaza ni ibiki tugiye gukora, dore noneho ko bafashe ibintu byose bibi bakabitugerekaho, ndetse bakanavuga ko kampani zo muri Amerika zidashobora gukorera muri iyo condition. Ikindi buri kintu mutazi ni uko Amerika yahaye Kongo umwaka umwe gusa wo kuba yavuguruye amategeko yayo, yashyize ibintu ku murongo. Umwaka umwe wo kuba bamaze kuvugurura amategeko ajyanye n'ubijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, n'ibijyanye no kurwanya ruswa, ibijyanye n'ukuntu byose nyine bagashyira ibintu ku murongo. Amerika yari yabahaye umwaka
ariko rero Kongo ko yatangiye kuvuga ngo twebwe turi buze kwivumbura tureke gukorana namwe, ubwo Amerika iraza kubyumva ite? Amerika iraza kubyitwara mwite? Ese Amerika ishobora kuza kubyemera kandi n'amabuye y'agaciro yayo ya mbere yaraje? Ese ibintu Kongo isaba Amerika byo kuzana abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare bakaza bakarasa AFC 23 ngo byarimba bakaza bakabarasira n'u Rwanda, kuko intego yabo ngo nuko baza bakabakuriraho ngo Perezida Kagame bakamwica, ni bamara kumwica Kongo igahita itera imbere. Donc ngo nibaza bakica Kagame buzacya mu gitondo Kongo yabaye Uburayi, aricyo gihugu cya mbere gikize ku isi, aricyo gihugu cya mbere gifite imihanda ku isi, aricyo gihugu cya mbere gifite amagare ya moshi ku isi, aricyo gihugu cya mbere abaturage basobanutse ku isi, aricyo gihugu cya mbere. Niko Kongo ibyumva. Mibasubiriremo abashaka kumenya ukuntu ibintu byo muri Kongo bizarangira. Reference, urugero rwiza rwo kurebaho ni uburyo ibintu byo muri Ukraine biri kurangira. Uko nyine ni copy paste niko bizarangira. Zelensky ntabwo muzi ukuntu bamusingizaga bamwambaza bati wowe kora akazi turaguha imbunda tuguha amafaranga, Uburusiya tugomba kubombarida tukaburangiza. Sinababwiye ukuntu Uburusiya buherutse kugira na deal na Amerika ifite agaciro ka miliyari z'amadolari 12,000. Uburusiya na Amerika mu minsi 3 ishize bagiranye deal ifite agaciro ka miliyari 12,000 z'amadolari ya Amerika. Ubwo bari gukora iyo deal, Ukraine bari kuyisaba ko bitarenze ku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka ku itariki 15 amatora agomba kuba yarangiye. Bivuze ngo Zelensky bamuhaye ukwezi kwa gatanu akaba atakiri perezida wa Ukraine. Ubwo nicyo gisobanuro cyabyo. Ibyo byose bikaba Amerika n'Uburusiya bagiye kwifatanyiriza gucukura amabuye y'agaciro yose ari mu bice byose Uburusiya bwamaze kwigarurira bya Ukraine. Bantu mujya mwirwa muvuga Kongo amabuye y'agaciro irayafite, ariko muzagende musome amabuye y'agaciro Ukraine ifite. Muzamenye iyo Kongo mwirirwa murata mwumva ko baza abanyamerika bakayigwamo bataragiye kugwa muri Ukraine. Reka ntibishobora gushoboka. Kwiringira imbaraga z'abandi, kwiringira imbaraga z'abanyamahanga, ukumva ko aribo bazaza bakabigukorera. Igishoboka abanyamerika baza bagatanga imyitozo, bakabagurisha izo ntwaro za gisirikare, bakagira gutekereza ko bo baza bakarwana. Forget. Gutekereza ngo abantu ngo bari ngo Eric Prince azagira ate, ibyo byibagirwe nawe umwibagirwe, ujye unamufata nk'utariho. None se Eric Prince agiye kuzana bangahe? Nimwibuke ya mafoto mwabonye babandi baciye Kigali, none namwe murebe agiye kuzana bangahe, bo bashoboye iki, bafite ubuhe bunararibonye. Uwo bagiye guhangana se mwaramwibagiwe ni AFC 23. Ejo bundi yasoye abakomando 7,532. Bari yabonyine bafata Kinshasa. Tutitaye ku bandi bakoze ibindi bitendo musanzwe muzi mwabonye. Bari yabonye no batumye Kinshasa bagaruka Tshisekedi bamufite mu ntoki. None se ubwo icyo umuntu yarenzaho ni iki? Ko mutakizereye se no muri ya kongere ya Amerika ra? Nta kindi rega cyagishuka abakongomani. Ni ba Jean-Claude Mubenga na ba Kalonge na ba Chancellor bibera muri Amerika. Kubera ko aribo bari baragiye babishyuhamo, ubu bikaba bitari kurya cyangwa ngo bicemo nk'uko babyifuzaga cyangwa uko bari batangiye babibona. Nibo bagifitiye focus bagaruka babeshya bereka ngo uburyo birimo bikomeje. Umusaruro ni uwuhe? Ko mu y'agaciro yatangiye kugerayo. Mwari muzi ko umunsi mwasinye, ubundi mwari muzi ko ku itariki 5 nyuma y'umunsi umwe amasezerano ya Washington asinywe. Abakongomani barazi ko ku itariki 5 ibintu byose bizaba ari amahoro. AFC 23 itazongera kubaho ukundi, itazongera kumvwa ukundi. Nyamara AFC 23 ejo bundi yadekaraye ko intambara yarangiye igisigaye ari ibikorwa by'iterambere. Batubunga ubu twebwe aho turi turahari, ibintu byose bimeze neza. Nyamara ni mu gihe abandi bategereje ngo hari umunyamahanga uzaza ahabakure. Nimwibaze ko leta ya Kinshasa yagiye kishyura ibinyamakuru bya TV5 za TV5 na za Reuters, bakaza bagatangaza ngo umujyi wa Uvira leta ya Kinshasa ngo yarawurwaniye ndetse n'abamerceneri barabafasha ba Eric Prince ngo birukanamo AFC M23. Namwe ni munyumvire. Ingabo za leta FRDC na Wazalendo n'iz'abarundi FDNB bafatanyije n'abamerceneri ba Eric Prince ngo nibo bafashe Uvira
barashe AFC 23 bayikuramo ko byatangaje. Mwebwe se ko mubizi niko byagenze? FRDC, Wazalendo na FDNB n'aba mercenaires nibo bakuye AFC M23 muri Uvira. Niko mubizi, niko mubyemera. Bira Patrick Muyaya agenda avuga ngo bara Wazalendo b'intwari nibo babikoze. Oya, ukuri guhari sibo babikoze. Kuki se bagenda bakatangaza no mu bitangazamakuru bagenda batangaza ngo nibo babikoze? Nukwikina nyine no gushaka kubeshya abaturage. No kuvuga ngo itangazamakuru rya Kinshasa ryafashe umurongo wo kugira ibyo batangaza bitewe n'inyungu bashaka kubona mu byo batangaje. Ntibashaka gutangaza iby'ukuri byabereye kuri tele. Isubwa ibyo bintu amahereza azaba yahe, bizarangira bite? Ibyo ni ibintu byo kwitondera cyane. Ni ibintu byo kwitondera cyane, abantu bakitonda bakamenya ikiriho, bakamenya icyo gukora nuko gikorwa, bakamenya kandi n'igihe cyo kugikorera. Mu magambo make rero, Kongo yisanze mu rujijo, hahandi nayo idashobora kumenya ati duhagaze he, twavuga iki, twakora iki, twareka iki, twakwitwara dute. Ibyo bagerageje byose bigera ku munota wa nyuma bikaza kwanga, kubera ko leta yakisha igenda ibeshya ati hari ibyo dukora, ku munota wa nyuma bikaza kugaragara ko ntacyo yakoze, ahubwo yizeye ko hari icyakorwa bivuye mu mbaraga z'abandi, nkuko bizeye ko Goma na Bukavu hazafatwa na Amerika yazanye ingabo zayo n'indege bakarasa bakica bari abantu, ngo noneho leta ya Kinshasa ikabona kugaruka. Y'ubwayo ntiyemera ko hari imbaraga n'ubushobozi ifite byo kubyikorera, itegereje ko byazakorwa n'abandi. Ninde se wabikora none kuri yisi? Bajya bareba bya bindi Amerika igenda ikora, Trump akagenda agakora ibingibi bitewe n'inzigo zabo n'ibyo bapfa n'inyungu bafiteyo. Bajya batekereza ko naha ngaha muri Afurika ngo baza kaza nka hano mu Rwanda bakabikora gutyo, bakajya gufata abananga bakagira gute wangu. Igihe cyonyine bamaze Goma na Bukavu, iyo Amerika yari ihari. Nabonye Sud Kivu bajyanyo transfer, Patrick Bua guverineri yajyanye transfer igomba gucanira Sud Kivu, ibintu byacitse byayobye, ibintu bimeze neza, umuriro w'amashanyarazi ku murongo nkuko babikoze Nord Kivu. Bivuze ngo urebye uburyo AFC 23 iri gukora ibintu no kubyubaka. Ese reka mbabaze, mwabonye ko ahantu bari bamaze ukwezi kumwe muri Uvira bahavuye bigacika, ibintu bikaba bibi, none se ubu aho bamaze umwaka bahavuye byagenda gute? Ese abaturage bari baragaragaje kwishimira AFC M23 bakanakorana, leta ya Kinshasa murumva itazana imipanga ije kubakerera? Erega bari abantu n'abasogose. Kinshasa yazije kubahindamo ibyaba noneho mwabifatisha abiri, ariko nimutuze, ntibizabaho, ntibiteze no kubaho ukundi, ndimwite ku mbaraga izabiza arizo zose, ahubwo ibintu bigiye kujya bikemuka kimwe. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Reka iki kiganiro cyacu tugisoreza aha ngaha, dufate uyu mwanya ahubwo dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro. Jewe waro bateguriye ikiganiro kandi nkanakibagezaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbashimire cyane, kora subscribe, like, comment na share, dukomeze tubane no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza. Asante sana.